Konunun esas vakaları haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. İstanbul'da iş mirasimi iki cumhuriyetinin biznesmenleri ne haqda anlaştılar? Ukrayin milliyetçiler Vladimir Zelenskiy'nin ofisine hücum eteler. Dekabr ayında Jigulina Roşa mikrorayonunda bala bahçesini açmağa planlaştıralar. Kurucu şirket müddet boyunca yetişir mi? Ahmedjet'te 50 yıllık kazayı köprünü tamir eteler. Kırım'da Skorpion maxsus kompleks borcu aydavcılarını tuta. Kırım'nın iktisadi inkişaf veziri istifaga çıktı. Lyudmila Blank işten çıkaruf arizasını öz isteginen yazdı. Onun müracaatı uygunlaştırıldı ve yakın vakitte emir neşir olunacak. Vezir vazifesine o geçken sene dekabr ayında tayinlendi. Bu idarede o da Ukrayin vaktinden beri çalışaydı. Evvel Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov episi memurlarga istifaga çıkuf arizalarını yazmağa teklif etti. İstanbul'da iktisadi biznes forumu çalışıp başladı. Tedbir Kırım ve Türkiye'nin iş adamlarını birleştirdi. İş görüşmeleri nasıl geçkeni, Kırım ne takdim etkeni ve işbirlikinin geleceği nasıl olacağı hakkında muhbirimiz Susan Arifiyeva tarif etti. Bu konulara Türkiye'de İstanbul şehrinde girişim yani biznes misiyası geçirilmekte. Kırım ve Türkiye iş adamları iktisadi ortaklık suallerini çözüp öz loyihalarını açıklamaktalar. İstanbul'un Efsal atölyelerinin birinde yerleşken konferans zalda 100'den ziyade adam toplandı. Esasen bu muvaffakiyetli ve inkişaf etken şirketler ve fabrikalarının rehberleri. Forum iştirakçıları Kırım hakkında ona yatırımlar koşulabilgen region gibi fikir yürüteler. Taner Kapancı Türkiye'de yerleşken muvaffakiyetli şirketinin müdürü. Bu şirketinde 25 yıldan beri Türkiye, Sırbistan ve Kazakistan'da mühim devlet ve içtimai obyektlerini kuran. Kırım bugün onun için ayrıca mirağını doğuram. Bizler yurt dışında yatırım da yapıyoruz ama aslında girdiğimiz ülkelerde mesela şu anda Sırbistan'dayız. Orada ofisimiz var. Hastane işlerine ilgi duyuyoruz. Genelde Türkiye'de yapmış olduğumuz inşaatların ağırlığı hastane üzerine. Kırım'da da böyle bir imkanla faydalanmak için önce bir devletten ihale alıp arkadan orada yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yani Kırım bizim için de önemli. Biznes koruşunu Cenubi Eksport Merkezi teşkil etti. Bu iş Rusya Federasyası'nın İktisadi İnkişaf Vezirligi himayesi altında geçirilen. Forumun maksadı Kırım'dan eksport edilebilgen mallarının ileriletilmesi. Kırım Yarımadası Rusya Federasyası'na erkenine kirgen son Kırım ve Akyar 2019 senesinin birinci kvartalında osuv tezligi boyunca Rusya regionları arasında liderler sırasına çıktılar. Bu koy hocalık, sanayi, kuruculuk ve ticaret gibi sahalarında osuv ve yükselif gibi belgilendi. Tamam bu yönelişler forumda takdim etildi. Kırım'da ilk yağ zavodunun icra müdürü Valentina Gayvaronskaya aytkanına göre Kırım iktisalcısının mahsulatı halkara bazarda rakip olabilir. Çünkü onun keyfiyeti yüksektir. Мы изготовляем подсолнечное масло и жмых. Собственно, для этого мы приехали на сегодняшний форум, чтобы найти бизнес-партнеров для отгрузки непосредственно подсолнечного масла и жмыха, потому что Турция в этом заинтересована, и мы заинтересованы работать с турецкими партнерами. Я считаю, что у нас очень высокие шансы найти здесь партнеров, потому что мы предоставляем очень качественную продукцию по всем показателям, выше, которая есть на сегодняшнем рынке. Поэтому я думаю, что мы найдем здесь бизнес-партнеров и будем поставлять свою продукцию на постоянных условиях. Türk iş adamı Ömer Duruk'un sözlerine göre bir iktisadi forumun esas maksadı emeldarlık ve biznes sahasına mütehassıslarını birleştirmektir. Merhabalar. Türkiye Kırım Ekonomik Forumu'na davet edilmekten oldukça mutluyum. Burada Kırımlı iş adamlarıyla tanışmak, oradaki iş imkanlarını araştırmaktan memnunum. Kırımlı iş adamlarıyla tanışmak beni oldukça heyecanlandırdı. Ailemiz 100 yıl önce Kırım'dan Türkiye'ye göç etmiş bir aile.
Кырым Cumhuriyeti'nin inkişafının оғрашқан şirket böyle malumat beriye. Şımdı regionda 180'den ziyade leha amelge geçirildi. Industriya развития şirketinin müdiri Enver Imradjiyev öz növbetinde Kırımda işbirlik parlaq keçeceği hakkında tarif etti. Очень большой спектр вопросов был рассмотрен. Крымская сторона представила им свою продукцию. Турецкая сторона была заинтересована в этой продукции, поэтому сейчас тоже готовится подписание нескольких контрактов на поставку крымской продукции в Турцию. Ну и в большей степени, конечно, турецкие бизнесмены хотят попасть в Крым для того, чтобы развивать свой бизнес. Мы сегодня им опять-таки разъяснили и показали, каким путем это возможно. Сегодня Крым открыт для всего бизнеса, тем более для турецкого. Konferensiyanın neticeleri boyunca Türk iş ortaklıkları ileride işbirlikte çalışmak için anlaşmalarını imzalamağa hazırlar. Biznes forumunun iştirakçıları kaydetkenleri gibi bunun için şarayetlerden hepsi var. Çünkü bugün Kırım'da biznes inkişaf etmesi için yaxşı bir temel yaratıldı. Bu yatırım programaları serbest iktisadi zona ve elbette yarımadağa inkişaf etken regionga memleket birliğinin münasebeti. Naciye Isayeva, Susana Rifiyeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Киевде yanı резонанс Владимир Зеленский формула Штайнмайера adlı anlaşma imzaladı. Bu Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin ayrı rayonlarında vaxtınca öz idare etken kanun kırsetilivi boyunca mexanizmdir. Yerli saylavlar keçecek, OBSE hesabatı neşir olunacak, sonra kanun vaqt çalışacak. Ukrayna milletçileri bu hareketlerini kapitülasya dep kabul ettiler ve prezidentinin kapılarına o günde mitinge çıktılar. Tafsilatlar bizim levhamızda. Киевдеки митинг yüzberda bu sefer milletçiler Vladimir Zelenskiy'nin ofis binası yanında toplandılar. Olar formula Steinmeier adlı anlaşmanın kabul edilivine çuvlanalar. Октябрьнын бурынде Минскте keçirilgen Donbas boyunca kontakt grupası bu formulаны kabul etti. Demek Cumhuriyete hususi status vaqtınca kanunlaştırılacak. Daimi şekilde kanun tek ayrı şartlarga göre çalışacak. За умови, коли там відбудуться Тек эгер анда Украина Конституциясы ве канунларына бинаен кечирилежек сайлаулар ве ОБСЕ сабатындан соң, яни олар демократик сайлаулар ОБСЕ ве халкара стандартларга уйгун кечирилгенini таздыкламак кереклер. Парламент яңы кануны жемаатнен берабер сыкбагда ве ачык шекилде иштеп чыгарачак. Devlet başı кайдеткенине көрө, сайлауларны кечирмеге эч кимсе кедер этмез ве силе кулланылмажак, эмде капитуляция olmajak. в цьому новому законі не буде. Бирде-бир кырмызы сызыктан кечмейжемиз. Onun için kapitüляция yok ve asıl da olmayacak. Donetsk Хал Cumhuriyetinde Миды Дересінің yolbaşçısı Наталья Никанорова формула Штайнмайер adlı весиканын имзалануы оге боюк адым деп айтты. O öz imzalarını kontakt grupasının hepsi iştirakçiler koydu деп koştu. Kontakt grupasında Rusya vekaletlisi Boris Gryzlov tasdiqlag'anına göre Donetsk ve Lugansk vilayetleri ayrı rayonlarının hususi statusu kanun boyunca көрсөтүлдү. Kontakt grupasının keçken toplaşuvunda formula imzalanuvını toxtatkan Ukraina heyetinin tirenuvını yengip olduk. Endi formula imzalag'anından soң Ukraina milletçiler o'z prezidentinin kapılarına hücum eteler. Olarga da devletinin sabık yolbaşçısı Petr Poroshenko qo'l tuta. Ніякої формули Штайнмайера, як складової частини Мінських Minsk anlaşmasının Steinmeier formulası gibi kısmı yok. Siz anda onun hakkında birde-bir malumat tapamazsınız. Bugün Putin'in formulası formula Steinmeier dep adlana. O Minsk anlaşmalarının evvelden hesapqa alıngan hareketlerini bütünley değiştire. Президенттің офisi yanındaki aksiya buyukdегі adamlar net kapitüляция yazuvnen ve Milli Korpusunun bayraklarının turalar. O Azov adlı Milli Batalyonunun bazasında teşkil etilgen. Rusiyada bu hareketke karşı jinayi iş açılğanadı. Президенттің ofisi yerleşken binanı kuvvetçiler qarabullaylar. Kırımda 12 yataqhanede tamir işleri yekunlendi. Bu haqda Mesken Kommunal Xo'jalik vezirining muavini Enver Ablayev haber etdi. Bu yılın sonuna jeda 5 obyektning kapital tamiratı planlaştırıla. Bu işlerge büdjetten qararnen 50 milyon rubli ayrıldı. Şimdi endi kelejek 2 yılga vesikalar ve maliye hazırlanıp başladı. Ахмеджет районының Жигулина Роща микрорайонында бала бақчасыны ve орта тәсіл мектебіні құрған тыш қызметші мүддеттен артта қала. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin kuruculuk ve mimarlık veziri Mikhail Храмов iş ziyareti keçişatında haber etti. Obyektler demografiya adlı milli leha çerçevesinde құрыла. Teşkirif neticeleri hakkında muhbirimiz Fatime Sidametova bile.
Жигулина Роща касабасындагы мектептен эвел муссисиясынын курууучулук мейданында элеге якын адам весекыз техника нускасы эки сменада чалыша. Бу бала бакчасы эки өз эле баланы сыгдырачак. Уну декабрь айында эксплуатацияга тапшырмак керек еді, ама тыш кызметчи етишмей. Шымды курууучулар бинанын тек ок корунушу боюнча чалышалар. Посмотрите на фасад, нас не было 2 месяца. За 2 месяца что сделали? Поштукатурили. Михаил Храмовнун фукурне куре саз месели ишчилеринин етишмемезлигидир. Мы сюда приезжаем уже не первый раз, и каждый раз у нас есть претензии к количеству рабочих, к темпу производства работ. Этот детский сад надо вести через 3 месяца. Здесь еще очень-очень много работы, и сегодня явно недостаточно людей. Тыш хизметчи тешкилятнын векилери бу меселине келечек авто чизмеге сөз берелер. Курууучулук мейданында эки кереге чух адам чалышачак. В процессе строительно-монтажных работ всегда возникают какие-то мелкие недочеты, недоделки. Я думаю, мы к сведению это примем, в кратчайшие сроки все устраним. Бу мектепте ise бенден зияде бала энди окумак керек еді, ама бинага кирмеге мүмкүн дегил. О көрүнүшү битмеди, сынык, кафель, мердивен мейданчыгы деныштырылмек керек. Бина ичинде де капыларны деныштырмек, откосларны тегизлемек ве донатмаларны ерлештирмек керек. Вам тоже экспертиза нужна? Нет. Его нет в проекте или что? Есть. Монтируйте. Жигулина Роща касабасындагы мектептин курууучулук мейданында 60тан зияде адам ве 4 нуска техника чалыша. Монтаж ишлеринен берабер территория абаданлаштырыла ве азыр олган удалар тертипке кетириле. Везирнин ихтарларыны тыш хизметчи декабрь айына жеткизет были. Школа у нас стоит строительно-монтажной работы порядка 570 миллионов и порядка 315 миллионов будет стоить оборудование. Детский сад, общая стоимость 180, из них порядка 20 миллионов – это стоимость оборудования, монтируемого и немонтируемого. Бу объектлер демография адлы милелеха чертчевесинде курула. Бутун ярмадада капиталь курууучулук боюнча да 6 бала бакчанын тикленилиги планлаштырыла. Олардан 5 2020 сенеси ве бары 2021 сенеси ачылачак. Здесь рядом с этим детским садом, вот мы туда тоже ходили, буквально 200 метров. В этом году мы начнем строить еще 2 детских сада на 250 и 260 мест, соответственно, в рамках этого нацпроекта. Бу объектлерге ise Михаил Храмов бір айдан соң текрар тешкеровнен келечек. Везір биналар муддетте тапшырылачагында эмин. Оле олмаса жөріме санкциялар пейда олачак ве тыш хизметчи объектлерни өз параларына куруп битиречек. Фатиме Сейдаметова, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Ахмеджетнің медени вераатлық бақчасында худжур тапылма. Ахмеджетте мөндис ағлары ерлештірілген вақыт адам кеміклері тапылды. Бұл ақта малюмат іштимай ағларда пейда олды. Полис хадимлері бұл ерге бірден келіп етмеді. Қырым муфтилігінің хадимлері тамир ішлер кечірілген ерге етіп бардылар. Енді ішкі ішлер везірлігіне ариза йоланылды. Біз бұның хаберін алғанымыздың о ерге біздің хадимлеріміз барды. Епсіні фиксация етті ве милицияға біз діни идаре адынан ходатайство яздық ве о ерде ишлерінің вақтынша, яғни огренілгенжік бұтын бұл құсуслар тоқтатылмасыны талап еттік. Түнеуін бұл япылды, да бізге бір жауап берілгені жоқ. Біз бұны контроль астында тұтажақмыз әлбетте. Бұл мевзу бойынша біз сізні келечек чықышларда хабер етерміз. Ахмеджетте Қырым епархиясының рұқсетіні алмайып келсе құралар. Бұл ішіні үкімдар архиерей алып бара. Дени объектіні Воровского егірім бір адресі бойынша тіклеп башладылар. Бұл қалға Султан сарайының территориясы. Оны Қырымда яны тапылған медени мирас объектлері жедвелене кірсеттілер. Объект археологик қазма ішлерге мұқтач. Археологлар айтқанларына көре сарай қалға Султанның, яны Қырым ханлығында екінші шақысының сон кейп резиденциясы сайла. О 15 асырда құрылған олса керек. Бұтын бұл спекуляция, вяхут манипуляциялардан четке чекілмек үшін анда бөле колемлі бір араштырма, тетқиқат кечірмек керек. Яғни бұтын о территорияда археологлар қазы кечіріп, керчектен де о ер тарихи бөле сарайының бұлынған ерімі, дегілмі бізге бір нәтиже берсінер ве бұтын тартышулар бұның еле ноқталаныр.
Алуштада Крым Джумхурияты техника незареті бойынша инспекциясы ГИБДД идаресінен біраберлікті профилактик рейд кечірді. Операция давамында екі протокол тізілді ве бір весиқасыз кезген электромобиль айдавжысы тұтылды. Араба жереме дұрағына йолланылды, қанын бозған айдавжыға есе 5 беңден 15 беңге рублиге же пара жазасы тәнлене біле. Ахмеджетті Толстова соқағында ерлешкен салғыр көпірінің капиталь тамираты башланды. Бұл ақта пайтақт мемориеті елбашчысының муавины Павел Кузнецов хабер етті. Қиметлі ве кейфиетлі тамират ичун тыш қызметчіге 6 автодан зияде вақыт керек. Бұна Малия Русия президентінің резерв фондындан айрылды. Бұл вақытта көпір бойынша нақлиет ақымы сынырлы олажақ, әнді кереклі ел ишаретлері ерлештірілді. Тавсилатлар Айша Шулакованың левхасында. Бүгін Ахмеджетті Толстова соқағында ерлешкен салғыр көпірінің капиталь тамираты башланды. Объекті үч нұсқа техника ве ондан зияды адам чалыша. Енді чойын қорамалардағы тылды шымды есе эски асфальтның демонтажына кечтілер. Bundan son көпір açıqlığının tamiri yol төшелмесінің дәніштірілмесі, таявларының гидроизоляциясы yapılacaq. Bundan da gayri көпір конструкцияларының темізленуі, бояланмасы ve оларының қавиллештірілмесі кечірілежек. Будем приподнимать, менять рочи под балками, старые пришли в негодность, убирать пешеходный вот этот пролет, ну, восстанавливать, то есть покрытие, бетон и асфальтовое покрытие. Бұл көпір ярым асыр евелесі құрылған еді. О вақыттан берлі капиталь тамир ішлері yapılmadı. Onun için көпір қазайы деп танылды. Тамирге Русия президентінің резерв фондындан малия айрылды. Қайдетмелі ки Толстова соқағы шерінің эссаз дамартасы. О айдавчыларға мерkezini айланмаға имкан бере. Бұл вақытта көпір бойынша нақлиет ақымы сынырлы олажақ. Бұтын ішлер есе 1,5 ай давамында екіленежек. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Скорпион авға чықты. Бір айда махсус машина номералары дәніштірілген 5 арабаны тұтты. Олар же адамға пара жазасы тәнленді. Бөле машина Жумхуриетімізде қатнай еркун оның ері дәніші ДПС ярдымжысының іші аққында бізім нефбетті келіп қамыз. Араба içinde küçük ekran kırmızı түсте yana. Dikkat araştıruf yazısı korunuyor. Внимание, экипаж, задержать автомобиль. Böyle signal araştıruvda bulungan maşinanın nomeri tapıldı demektir. Salondaki kamera keçetkan nakliyetinin numaralarını kaydetti. O malumat bazasında teşkirli ve sonra ekranda netice peyda olan. Внимание, экипаж, задержать автомобиль белого цвета. Вот буквально только что наш аппарат «Скорпион», он обнаружил нарушителя по номерам, и через 300 метров здесь стоит экипаж. Мы прямо сейчас выдвинемся к нему. Скорпион комплексы ve ДПС patrulü arasında 300 metr mütehasar işandıralar. Signaldan son hareket etmek için bu kadar mesafe yeterli. Скорпион машинасы hatta sahte numaraları olgan arabanı tanıp olan. Bu leklonun aydavcısına memoriya para cezası tayinlenmesi mümkün. Бывает такое, что подложные ГРЗ. Подложные ГРЗ составляется протокол, материал передается в суд. Там уже суд принимает решение, штраф 5000 рублей, либо лишение управления тем или иным видом транспорта. Скорпион endi bir aydan beri Kırımda çalışa şımdı tek bir dane. Ama endi 5 egiz, yani sahte numaraları olgan arabalarını taptı. Данный автомобиль курсирует по территории всей Республики Крым, поэтому мы рекомендуем всем водителям, у которых имеются штрафы, своевременно их оплачивать, для того, чтобы не нести потом двойную ответственность за это. Umumen Kırımda 110 kompleks yol hareketi bozulunun foto ve video kayıtlarının oğraşa. Naciye Isayeva, Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için. Ахмеджеттің Киев махкемесі екі наркодилерге 17,5 ел қатты низамлы колонияда болынув жазасыны тәнледі. Бұл ақта регионал ішкі ішлер везірлігінде хабер етілі. Олар кечкен сене апрель айында тұтылған еділер. Бұндан сон судақ янында сақлы ерде да 5 кило қадар чешет наркотик тапылды. Бұл дәлел бойынша жинайы ішлер açıldı. Старший фигурант приговорен к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его приятель приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На обоих подсудимых также, согласно решению суда, были наложены штрафы в размере 200 000 рублей на каждого. Приговор вступил в законную силу. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалынан айрылмаңыз, хайырлы ақшамлар.